Forest and Climate Change Department Sairang Nursery kan omeka hmunhmate kan fanga kan Bihchiang don ni le he chung kan luta hmunte hi fel fain anuam ya kapu enga tinge he thingrung te hi in hnuaivar na chan ne he so tong khan hilai mun hi central nursery Sairang hi mission chani nan tlo thina wang hian hmun hi enkawl ti phai reng ngai ta chuan chon hei tuna ke po hi kan han cheina chi khat khan ni ve a mu te lo nuama kan enkawl ni ti la ti nan khan kan han var ani ani le he in thil hnuaivar hi chinei nge rong he chinai ni hi thingkung vel tan hianin apui lem lo ti na ni poi lo ve me ji to rei dai vak lo mo poi po poi tu rom lo ve kapu chi beile in nazari mun hi azawin an afaina nuam ya engtianga zaw nge ti le eng angin nge in enkawl ti khamin shilta che ole chi baile hei ama sain lom thu kan sei du ke hi vanal sim kheng lot Sairang aro kan a chuan hei asep media shell hovin kan central nursery te amun alo kalin amun mate thla min lak sakin kan malak dan te miron en pui hi kan lom tak jeta misan lom thu kan sei du a hei helai central nursery Sairang din thar hi Aizawl atangin kilometer som ni ani a chuan kum sang ni le pasari atang khan NBM National Bamboo Mission scheme atangin bulhitan ani a chuan kum sang ni le pariata tilianin mau chau ni lo thing chi san san apar chi te ara chi te le amoi chi ang chi ornamental te le ramhul dam doi kan ti medicinal plant chi san san ang te kha ta hian kuitria sem chu alo ni chuan chu tang chuan tun thleng hian amun ten zir boka enkawl chho thathla mi lovin enkawl chho charchar ani ta chuan he central nursery hi kan department anga po kan chuan te jing mi ani hmunhmaten alo rema VIP tlawh tu neu VIP te le central lampang atang te le zirlai kan tiang chi te college san te university atang ten training te nei le helai mun ron tlo te hian local thina la hi kan enkawl la chuan chuan hmunhmate hi phai tha han ti te po kha kan enkawl deu renga wang khan kan ti phai renga wang khan phai tha ani hei atlang pui thu kan sei anga helai central nursery hi ne ka seng khan sangni pasari bultranin sangni som le sangni pasari bultranin sangni pariat khan ti len na tun thleng hian the ang to ka malak chho alun ta sangni pasari khajuan ani na taka chuan hei area hi azaw zong hi hectar riat angai ani hectar riat ani chuta chuan sangni pasari khachuan mau kha kuitria chin pun alo ni ta amar sukum sang ni le pariata tangaro chuan thingchi san san kha kuitria alo ni chhole tran ta chuan helai nursery hianin hansoi du kan nei chu he central nursery hian kentel timaila heta hianin thilchi san san om nuala pakhat na chuanin hemi nursery athing kan kuitria akan sem chua thingle maute baka hian chu multipurpose nursery lon ta se pakhatna apanina chuan medicinal garden hi kan nei ta chuan ramhul dam doi mun than than atanga lakhomin kan ramhul dam doi te research atan te le zirlai te tan le atlo tu te tan po kan ramhul dam doi te thataka humhal le enkawl ani theina turatana phauchua atan demonstration plot atan siam anta chuta chuanin chu hlom ni na alo ni ta hlom thumna chuan nakina kan muanga kan enanga orchid house now ban in sangni le sompani khan sak alo ni chuan chu lawa chuan hela hianin kan mu anga
interpretation center hi kan nei boka hei sang ni le som pathum som pali kumkhan nuai somli panga sak ani a hei po hi helai nursery central nursery hi amun te lo rem chana wang hian Aizawl atanga naitet alo ni baka central mite vip le mun than than zirlai te college zirlai te university te le research te le training nei ten helai hi anot lo fo wang khan kan ho tu ten ngai poimo in helai mun hi hian interpretation center hi sakalo ni ta a chuan achung bera khen vip room oma chu vip ten committee ni mo choi khom mo poimo emo program an nia an thut khom an ha cholna tur ta na siam ania a hnuai che hi lecture hall ani ata chuan ta hian kang me chungchang te nungcha te le thing le mau te humhalhna chungchanga awareness campaign te neina tur ta na changkai dewa man thin ani ata chuan ngo ni amo mimal angani mo pol angamo ani lo pon training nei lai te zir lai te hotan te po helai hlok te win helai hian lecture te peka man thin ani a chupa ka hnuai bera hia chung hnuai bera son dining hall oma chu heta function neya elin te bo sai hunatana elin te eina turatana siam ani pok ani chung te chu helai a hian hlom lian deuh kha pali angkha om ta a chuan masabera chuan apoimo ber chu helai nursery central nursery kan han ti hi multipurpose nursery kan tiang deuh hlek khan mau chi san ta hian kan kui triaka kan sem chuak boka tun hian chi sari velai species san kan neya tuna hian bamboo seedling kan ti polypotted seedling kan tiang chi kha tun hianin sing thum sanga singli don hi kan nei a chuan chubaka chuan hemin china ka soitong khan timber species kan tiang chi te ornamental ang chi te le ramhul medicinal plant species kan tiang chi ho te baka ara chi ramsaina sawatenan tlan na turang chi fruit bearing species kan tiang chi te khatiang chi san kha kan kui triakin kan sem chuak bok ka chuan heng thing chi san kan han seedling kan nei hi tun din mar chuan singa chuangjet kan neya species somnga le panga nga ruk velbor kan neya chi san thing chi san kan nei ti na ni chu chuan helai hi ka soi tong khan ne amun hi arema chuan apumpui hi hectare ajaw jong hectare somriat hectare riat kan ti chuti lai chuan medicinal garden bi ke chu hectare li anga record ani na ken kan han enanga enge kan phuna enge phuna ni ti te kan mu anga ai abikin helai central nursery hi kan ho tu te kan dfo te kan scf te le kan ho tu lian te pon ngai poimo emema thei topin department ma lanna ani ti ria in helai hi enkawl ani a tha melwin kan enkawl kan tifaya chuan thing chi san te kan reisa chuanin kan semboka heng kan thing le maute helai muna kan han nei ho hi Green Mizoram Day atante kan sem choka ani lo pon department san ate pekchu ani a chulawa private ate zirna angchi ate le oime kan tiang chu khatiang angchi ate po le mimala ate po kan sem chuak thina chu kumtin hi sing thum singli vel hi tlang pui thuin kan sem chuak thina ni ole tuna han he kan han lut chawa nursery hatlo ommasab bera chuanin sotlai so mau omna ania chu achung vel hi kan han fangkwal lok don ni ole hei in nursery hat chu kan thleng chu ni der meya achung hi alian thale meya achunga hian eng mautinge in kuicha netro hela hi mau bamboo seedling kan dana hmun ania ya then chu kumli seedling au pa ten to then chu kum khat tinglo te then chu kum khat te kum ni te nang lo du nuaya ta hianin chi san chi sari vel kan reisa chuta chen ro hling ti te aspar mau kan tiang chi te romi te talan kan tiang te ronal te rothing kan tiang te
khatiang ho kha kan ching ani ani le pusiam Mizoram chunga mau hi te lai han chiang za vel nge in la ku chia lo nia I sha deu ni tero hei chi ka soi tong khan hela hianin chi sang ruwa ka kan ti chi mau tak ki chom mau tak kan tiang chi umlowa chi sari kan vel kan chi sari kan nia abak dang chu tun hena chi kan nei lowa asan chu hei ruwa te mau te hi hun bi nei ania atam lo chu na chi thi nei mai thein lowa chu wang chon heng te hi achi atanga kan ti vekania chu wang chon atam te ni lo chu na chi mun dang atanga mu mai the ni lo wang hian tun hian kan nei chu nang ang chi sari chi ka soi ta ang khan khang te ha tun hian kan nei chau ni bak dang chu kan la nei thei ta lo ni rena in nursery a hianin engtinge in kuichia engtinge in semchwat ti khamin shile ta che ole alom ame hei je ka soi tong deuh le khan abikin thing bi ka hian thing chi san san apar chi te ara chi te le ram huldam doi kan tiang chi angte le amoi thei tur ang chi ornamental lampang chi te le timber species kan tiang chi te kha kan kuichiak ka kan sem chuak boka chona bikin je ka soang deuh le khan green mizoram day te institution sang te le private ate NGO kan ti wai me ang te MUP mo khateng ti pokan sem chuak ta chu te chu tlang pui thu in tuna kan nei ang jong hei za vai chu kan sem tlang pui lo na chung in hei ngiau kan ti mai kali champaka kan ti te tlang lo na kan sem chuak ta ma chu baka hi chom zil ti te thado ti te khuang thi kan ti ang chi te a thingrai ti te sun hlu kan ti te khatiang te ha kan sim na sa le zual big chon hei April kan ti te asoka tree kan ti te angte le hei rihnim kan tiang chi phai ka species ami khatiang ho te kha kan sim ta chon tuna kan nei ang hi atlang pui thuin kumtin hi ka hri sual ani lo chon thing chi san hi species somli atanga somnga vel bor he chu atle me motam lam kha chu thudang de ulek ni ta se tunchi na kan se ho kha atam lam a kan han sem de ulek ania chu lo tambak lo zani zathum zali janga sang khati vel le kan han sem phrim ang he chu thing chi san somnga vel bor ang he chu kan sem chuak ji ang ani helai central nazar chang hian so kan muang son nursery hat dang kan mulea eng nursery nge ti kan han bi chiang le lu ka nge ole ka pu hei thingtiak chi sang kan hmuwa heng hi in kuichian hun bi kemi ti le eng thingkung tinge in kuichia ti kha min han shile ta che ole hei tuna kan en me kan mu me khichu akuichia to Germination be da changa kan phunson le to seedling pa ngai to hloma he chu kan kuitia na mun lo san paina kuitia na mun ni Germination be thi san pa ma chu chang chen kan transplanta ta hen kan da ta hen ting chi san ngiau te te khuang thli chom sil sun hlu kan ti te le thingrai thei hai kan ti te thing chi san la hen kan da ani seedling hi ani le heng in thingtiak te hi in shal thin nge nia engtin nge in semdar thin min han shile ta che ne tero hei kan thingtiak kan seedling nei ho te hi china ka soi tong khan shal thei ani mar chu kan shal lo angani asan chu a thlonin kan ho tu te le ai amamo green mizoram day kan ti atan te le department san te le NGO ang chi wei me ang te le school jirna ate kan sem a thoni kan sem tang puin ne sal hi chu kan sal lo angani hei thingtiak te hi
an lo hung sen son khle thua maya he hi enge atang kaina enge omzia min han shile te che nè hei thingtiak te hi dung te lo chua thina chung te chu kha to khen kan son dar te kan son chua te lo nga ya chuan a chung te kan kat nga ya ni lo chuan ama khan I azung kha ta khan kai mai do na chung te chu kan han sizing chan te chuan the chu ba ka atlang pui thuin tuna tun lai vel kan han I da son chan pakhat hi chu azung kat te khatiang ne kha chu thudang ni se May June July chawvel khan thing hi kan thingtiak vel hi kan sem na save a heng kan sem ne hi mun khata mi mai ni lewin mun san mi kan sem chua wang hian khan ka thena lo thola ti khan kan sizing tawak maya chu kan lati deu char ani hun kan nei masak bera hi a sizing vel hi I kan han rem khoma chi khat kha species khat kha hlom dewin kan da ati khan mun da ati kan da son ti khan kha kan han da son chan chu ani deu bere a ole hey nazari mun chu kan han fangjela mu nomin a hlok thak boka nazari te hi alian tha em ya ti chuanin khi lampang chaklama te khianin mun dang kan la fang chhole zel don ani akong te hi a phai nuamin a thale me hmun hmatheh hi azaw sia staff rungut ina deidon si lawa hlofa te hi in roi thin nge engtiang in nge in enkawl nia tero ani khop mai hmun ha hi inje kan soitang khan I azawa hectar riat ani apum hian chuwang chon enkawl ring anga ya chumlop chat lovin kan enkawl ani deu bera chuwang chon hlofa te kan roi thina chuan ne inje ka soijeu tak ang deu khan kan pu te atang po hen lai ngai poi moi me ma the angin I sum om the ang te miron ngai to sak thin a kan lom tak jeta chuan heta hianin ne ka staff te tun la ya a har enge I kanin tai to lova chuwang chuanin kein nen regular staff pathum forest guard pakhat head constable pakhat le kei kan oma chu kan nimaya ne kei mani staff ringot tin na hanen kol thei chi khani lo hrimma chuwang chuan kan sum nei angin le puten rom han na mi sim sak angin helaya hian hlofa te ruain I kan thingtiak te mai kan thingtiak kan kuitria mai ba ka kan sim chu mai ba ka hianin hmun ti phai te sam phai te le hemi interpretation center chung changa mi khwal te kan lo neya chungte a pochon enkawl lati phai renga lo ngai ta kongdung chenin chuwang chuanin thatha mi lo hianin hlofa te ruain helahi kan enkawl ve rengani kan lu na hmun hi eng hmun nge nia thil chi sang avatam ve nia tero hei kan lu na hi I orchid house orchidorium kan ti na ban in khani a ta hian kumsa khajak sang ni le so pani khan hei ni sakania o atum tak chu zoram mun than atangin kan na ban nei lutak tak te hi lak khom ani ata hian ta chuanin achin pundan te le hei tlawh tu tam ngin kan ho tu ten henga tlawh tu te tan hian achin pundan te le kan naw ban zoram chung ngei mi kan naw ban te an hlutna le humhal ngai na te injirtir na turata na he naw ban in le naw ban hi khoi ani a tun hian naw ban hi chi san somnga le pariat vel ta hian da ani a mar chu sen khana hmun hi du thu sam tok lo na chin de oma chan chu zo naw ban te helai phai de hleka da te ni wangin du angai tok lova mar chu tumber zo ro chu mi puite ta na awareness campaign kan naw ban lu tak te hi humhal thatak humhal ani theinan te le engtin nge a khoi pundan ti te hi atum ani zo ka wang khan helai hi bot sai ani a chon ta hianin senshi kan state flower te le len kan tiang chi te le ban pui kan tiang chi te ban pui parwar ba au kan tiang chi angte naw ban chi san hela hianin da ani khoi ni ti kha kan sei du ani
ole tuna hianin in huang hian medicinal garden a kan lu dona a hmunna te hianin eng nge om ti kan thlir ho don ani tuna hianin an chiri an chin na hmuna an da na hmuna kangkal dona a hmun ma hi ni pui lai pon a dai tu pang karing sai ra nge ti le chuan huang sonin so an chiri chuan lo chim chuk maya heng hi engatan nge tangkaya engdam doi tan nge an man ti te kha pusiam hianin a toy fel dewin minshil don ni hei tuna kan omna hi an chiri mun ania chuan heng an chiri te hi tuna kan han hedaya han phun na chan hi man na tam tak auma chungte chu pem thar dam doi tan te antiseptic atan te le jun kong thalo tan te thin lian tan te ko thalo pumna ti vel tan te khan an chiri hi man alo ni a chu bul chuan a oil hi lak ani a khamia oil khaluna dam doi te mi le omna kan tiang chi khatiang tan te khan an chiri hi man alo ni ta ani he medicinal garden a hianin soitong khan ramhul dam doi eng mazat chi sang som ni le pali ta hianin phun ania chungte chu an chiri kan han tiang chi te khani ta chuan mol hoite a changkom te sunhlu kan tiang chi te thak thing kan ti te le pangkai te phuinam kan ti herse kan tiang chi te kha anita chu baga thuam riat kan tiang chi te anta chi somni pali lai kan phuna chuan hengte man na tangkai na medicinal value nei vek ani ti kha kan hriat a thanga hei midum par kan tiang che sumbul saisu koldai nimbu nim kan ti chi angte kha helai medicinal garden kan ti a hian hectar li chunga hianin phun a thataka enkawl ani le pusiam hei heng inram huldam doite hi mangtangka en om tu em engtianga kalpui zel nge intum ni aran pa taka hei hi tangkai taka dam doi ta na mang chuan lo mem thran lowa a hei hian tum tak zo ka chu helai mun jim te hianin zirlai te tan te le mipui atan te po kan zoram ma ramhul dam doi chi sang te hi thataka humhal an ni an hlut na te an pawimawh na te le hman na chi hran te hi mipui te hmapho chua tarlan a thataka humhal an thein tur ta na he medicinal garden hi bot sai ani a chu conservation le a demonstration plot angani deu bermeni chu mipui a chuan zirlai te mun than tangin ramchhung le rampon tangten localin hengte hin ronjira chuanin a hman na te an ron mang zirin helai hunin ron mang thin ani tuna tak chuna hran pa taka man tangkaya englo tur a hlut na te la chuaka ti tur lam pangkha ni rawin a demonstration plot kan timeng chu khami tan le a conservation heme humhal le zel na tur ta na len hlut na te mi pui ma han pho chu tarlan kha atum ber chun he medicinal garden yan tulai kan nung chahum haldan ko nga hianin ilung oi to kem eng ang nge malak ni se thai ti ne tero a dikhop mai hei thei topin apol anga mo sarkar anga mo mimal ang te pon ma kan la nung cha te hum hal na ko hi a thei chuan school ate college ate university ang te po a thei chuan tlawh a zirtir a bigin zir lai te hi tun lai chuan kan ram hruai tu tur te an lo an ni a mithiam zirlai an ni ang hian an mani hian in thei top kan chhuat chuan a hlok don ti hi chu chiang renga chunga te chuan kalin thei top chhuat kha chunjom zel thei taila chuan chu lawa mi malanga te po tuna te khinan list te hi nei te la khotin hian I tu tunge sakap thina tunge hrat zual tunge hrat vak lawa kal thin tunge kal zeu ti te pi ali si fel deuh hin nei te la chung te po chu ami mal ang te pon len chil te la pol ang animo
nang mani te kinan asip ang te po in emo department ang ate po ti khan lekha te po siamin amon mani na inge har san nan neya eng tiang jong in nge nungcha te hi kan humhalang ti hi soipui taila asot viu karinga chuan chulawa chuan tuna hei kan puitling to saka phrat ate chuan atlana to tak tak lo ni je angai lo marse tuna abul thuma primary school atangin middle ti vel abul thuma tang hian kan ti fu chho chuanin hun rei vak lawa chuanin nungcha te humhal kong hian zoram mi puite hi kan thang harin kan ram ro lu thing le maute humhalhna kong hian thei top kan chuana hian ra thatak a chuang ti chu I achiang ni ka ria chu tiang tur chuan abul thuma kan no pangte atuna zirlaya te hian bul tan taila a tha in karing kati ole pusiam I hun hlu tak min pe ka wain kan lom hle a in kal le zel tura du sakna kan hlana cheu ole ki pokalom tak zita hei in nang ni pon hun hlu tak mai helai hmuna central nursery sairang din thara lokalin DDK a choturte in heta ruam manna program in roni kan lom tak zeta chuan nangni point kalna zela in malak na te kan hria department anga niamo mi malang po hian kan support tlat cheuti kha I lo hria ula zoramina thlir cheu ni a se pho hi chuwang chuan in tholok em kan ramro lu thing le maute enung cha te humhalhna kong hian thatha mi lovin mala zel tur khan du sakna sang ber kan cheu ni